ဒီဒုတိယပင်လုံပဲခေါ်ခေါ်21ရာစုနှစ်ပင်လုံပဲခေါ်ခေါ်အတိအကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်လက်တွေ့နဲ့လှုပ်ကြရမယ်ဒါမှအပြည်သူတွေယုံကြည်အားကိုးလာမယ်အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးဓမ္မတွေအတိအကကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ရမယ်ပြောရမယ်တိုင်းရင်းသားတွေဖက်မှာလည်းပြည်တော်စုနေရောက်မှာပဲဒီပင်လုံညီလာခံအကြောင်းတွေထုတ်ပေါ်ပြောဆိုနေတာဒီလောက်လှုပ်ယုံတဲ့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရှိသလား让破茧的冰冷也可以死，明晚的每夜抓啊，你路开的mai mù đi，等魔鬼是你啦，一头是你啦，明天的没来生的啦。让破茧的冰冷眼里打开，那些的呀是你白不白你的路来，马勒，特地头的啦，地头是深深的啦，没人没来的嘛吧。少年们，平路马路也有理想，出现的多也好，平路面马赛苦的人，秋叶人龙叶的树，明日一马来干嘛啦？一生个没保呀水。Mình cho nghe mê sa ca nè bên lâu ya tuổi tao về yo la bên lâu ngọc chết si nè la bên lâu ngọc cho phong kê la bên ya than người mê đi mà ba bên lâu ha se mê đi se bên lâu ha se da mê se Hello yeah be da con đã đưa đôi chân mà yên cha Hello tiết thuê mô mà đồ Hello yeah lên ta ra nhà Ô sông đua vô về đuôi đè Ô sông đua vô về đuôi đè Đi tất chân em bao giờ gì